Kapitan Inteng! Kapitan Inteng! Nasayaan. Nagtengan ka nga ginindayon paray. Apay ka ti pare. Agsapsapulak iti agarado kan agsagad. Ngem jak masango. Ay, agtalon kayo gayam ita atawan pare. Oo. Kayat ma. Tumulong ka nga agaradaw. Alaem to, ti tangdan mo nga apet. Intun panaga-apet. Kanya. No kayat ni Marito yang di tulungan na ni Banang agraap. Ta intun panaga-apet. Makigapas ta alaen nanto ti tangdan na nga irek. Ay, ladingitag pare. Dadyak masangaw ti umay tumulong iti panagtalon niya. Di mula kat pinatganan ni Kapitan si Kabadaw. Tumulong ka. At di mo amaw. No da nga tamot lang ti maapid da. Anya? Kasanungay no madadahal lagi ti mula da. Di awan ti maapid da. Adamot siguro No siya, kaya't kaw ti makiraaw. Aha. Lugi ka no mapanggaki din makiraap. Tuyan. Anya alugi Una. Kamapan ka makiraap. Agur oray ka iti panagapay. Enton kwan, makigapas kan tumanin iti may sangal daw. Samon tumaala, tibingay ba? Napiyapay ano por diya langay. Takalpasan na, awata mo, titangdan mo. Anya? Kit addan tu igatang mo nadagaw iti bagat. Isang mong tumitay, iti kabigatan. Ay, wala niya. No problem ang kain. Siya kung ti agarado iti talon niyaw. Ay, agyaman na kwarong. Kunak lakid din no di mo kaya. Pudno agpaspasada Ngam mabalin ko nga ipasublat ti tricycle kaw. Tatulungan kayaw. Ay, alagarong. Kaya't namin ni Antem ang mabibi iti obra. Una, tumulong akpay nga grab. Ano kayat yaw? Ay, beta. Ay, sus, permi akayat mila una, tapno mabiit. Ngam ti kayat kaw. At ako makadwak nagtrabaho ang kail. Ay, di kagdanan. Agsapulak iti kadwam. Nuapay mo't nga na di umay ni tata ba daw? Ay, amo na dya tao. Ay nakwaraw, may mayat nga dayaw, no por diya lang ang tikastam. Anya? No por diya, itadadagaw, titangdan mo. No tulong lang, ay mabayag Kasimot niya ang kalintay. Awan katulungan tang agtalawon. Dayta ka nga may, no awan ti tumulaw. Mapilitan da nga por diya. Kasanaw, nawang kwartada. Mabati ka, ikit agrimidyo No kaya namalpas sa dagaw, di agrimidyo. Ay, isugaya madiyo kaya ti umay tumulaw. Tati kayat yaw, instant manay. Anya nga instant maday. Kaya't yung akwartada gusto awatan yaw. Nga dadagos tangdan yaw. Ay kit siyempre mo da. Apay kapay. Agsasarunumot na ti aktibidad mita. Kadamanan meeting mi di barangay hul. Kasanungay dayta, Inteng. Awan kadwa ni Kwarog nga agarado. Sana balay. Ada ni Puldin. Iso ti agarado tagsagad ni Kwarong. Nasayaat nga rudno kasta. Tapno mabibiit kat mangrugay ti panagraep. Ano sampay lang nga si Kaswin ida. Agluto ka iti naimas asida inda. Tapno napigsa da nga agaradaw. Wen, di ka agdanag, Inteng. Badaw, ni Puldin gayam ti kadwa ni Kwarog nga agtrabaho di tatalon da. Ay ni Pulding. Siguro Si kakumati kadwa ita ni Kwarog. Ang agarado ka mo, naimbag lang nga adda urayin taatang danta nga iray, ngam ti awan. Lugi ka lang dita, kunak manay. Una, ngam day talagin indayon dito'y sirok ti manggater aramidem. Di ka lamabaing. Ay basta, yak kayat ti mabayag at angdan. No maday, no tulaw. Anya? Nalpas mo't gaya man ti panagarado, dakwarog, maribanang. Ay wen, marikwanang. Mangrugi kami nga agraep. Ay, kasta agsapsapulak nga rod iti kadwak ko mga agraep, maray. Ay siya kumati may sa makiraep. Awan ba't nga minwayak. Sa bagay,
At damot da ito'y tersenam abambantayam. Dagiti ngay agtutubo dita ka aruba tayaw, maray. Ay, awan ti mayat, nga uray awan ar-aramiden da. Da tayo ide agtutubo tayo pailaan, kat mapantayo makiraap. Ay, wen nga rod uray no adda, manumot itan dagiti agtutubo, amayat nga agtrabaho. Takaadwan na, dagiti cellphone dati mapandapindu-pindutan dita, nga uray agmalmalam. Ay, wen nga rod maray. Ay, anusan nyo pa lang ti umay makiraop kanyak, kwarog. Unantay, di kagdanag tatumulong kami, aging gaamalpas. Ay, agyamanak. Da kayon ti agsek ka iti bunubaon, tada kami kinipul din ti agraat. Sige nga rod, kwarog. Naimbag ka na kayo, tanapaspas kayo nga agraop. Day takit din ata mga numaaba kayo nga agsak ka. Ha? Umbang kumakat at dakadwayaw tap no mabibi ay tanday. Ay, wen nga rod Awan gayam ni Kapitan Akadwayo itamaray. Wen. Isu nga umay kakit de. Tatulungan nak nga agsak ka iti bunubon. Anya? Mga numaabag nga agpaisaw. Kat awan mairaop da kwarog. No itad mo lakit di titangdan ko, kalpasan na. O di mayatak maray. Sige, marituyang. Di ka agdanag. Adda kwartak ditoy. Sige maray, kadwaan ka nga agsak ka. Ay, alimatag. Yan dalinta. Ay, aguray ka, maray. Aguray ka tayo ka. Linta. Na, una yan ni Marituyang. Pimanawan, dinakmatan in kaskasaw. Kunam laki din no saan dati alumugar dito ni Marituyang. Ay, manipod na damag dagiti daduma dita tilinta akimpot iti saka ni Marituyang. Mabuteng dan nga umay makipurdiya iti raep. Alin taon li, permi abutang da. Ay, Isu atulungan nakinteng. ha? No kasapulan alumangan kapailang amapan ijay barangay hall. Aramidem. Panagkita kat naluoman dagiti dawat ipagay na kapitan. Way nanakwanang, mabalin na bagapas dagiti pagay da. Naimbag kayo pa ka ni Pulday. Kadaw urayan nyo nga iray. Ha? Ay ngam siya, kawan. San nabali tadamit na ito tirsina yaw. Ay, sa bali laptamot umangan ka iti baro abagas, tay kapape. Ay kat gumatang kayo iti baro abagas Ay nakwaraw, tapnoan mo, agkurang itan ti bagas sa mailakaw. Kumata ka man iti may sakaban na bagas, maray. Ay lading itag, saan amabalain kabadaw. Kanya, 5 kilo lang nga bagas ti mabalin ko nga ilakaw, tag kurang ti bagas. apay talaga nga awanan, iti bagas. Wan, ito nga aganos kayo pa'y lang amangan iti kamutay. Tirigat na, uray bagas ti kamuti ita. Nangina, maray. Ay, katuan o di agmula kayo mutin Ay, una yung ngay. Ay, kasano tapay itaba daw. No agkurang met gaya mun ti bagas. 5 kilo laeng kanu a bagas ti gatangan. Tapara ka nagiti daduma, tinabati a bagas. Naimbag pa'y kadamari ba nang tadda maapit da nga iray. Ay, huwag nga ruda. Agapit da itan. Nungay mapan mo ibaga kin ni Kapitan. Nga niya, Amapantamot tumulong amakigapas iti pagay da. anya. Tapno adamot tangdan tanga iray. Hindi pa nagtatalaw, di mo kaya ti umay tumulong pare. Ay, pangasim ka di mo tinaparay. Awanan ti maisaang may. Umay ka may, kundi tuyang kaw, ang makigapas iti pagayo paray. Ay saan?
Baalan mi siguro agapasan. Uri dakdakamit Anya? Ay na, maasi ka magkada kami, paray. Awan makan main. Ay, gumatang kayo jitir sina atap no ada. Hagkurkurang inti bagas ita, paray. Awana inti magatang akinaban. Naa. Imposible man, no di mo pa amumo na ita, paray. Aya. Jak nadlaw Di mo madlaw siguro, Tado itan ti apit yung airig, paray. Ay kaasi damat no kasta, Inteng. Anya nga tanupat ganta ti dawat da. Nga umay da makigapas. Kasta nga rod. Ha? Ay margregan dagiti dawat ti pagay. Numabayag amagapas, Inteng. Anya. Ay, at tinagdangag pa suno magango da unay. Ay sus. Adda kumpay dito'y marituyang, paribadong. Ay, agyamang kamay. No da, maray. Puntanay, awan kumpay may maray. Tulungan dak nga agapas, sa agibunag dakwarog kan pulden. Pangipananda nga'y maray. Ipanda ijaayan ni Inteng nga agiri-irik, marituyang. Ay sige, agawaan tayo nga ron ti agapas, badong, maribanang. Ato titangdan niyo nga irek. Marituyang, paribadong. Ay na, agyamang kami, pare, Tanalagi mau tinagtalaw ni tatawain. Ay, uwan mata paribadong. Tano saan? Awan ko maita ti pagitang tangdanan, may. Sunga ito maminsan, di ka agsadot-sadot. Nawan ti aramidin nyo, di tumulong kaya. Yusto ka, pare. Saan aday ta? Ginindayon latan iti sirok ti mangga ti kukuin nyo. Uray makitkita yaw, ang makumikum da tao iti talha. Iso nga ita, baliwa munda ita istilaw, anumanay, nutulaw. Ay, huwin nga ron, Napainanak pa yan, iti imbaga ni Parinteng. Pudno mga may. Ay, huwin, pudnaw. Sa mula mo ti tumulong no adda kwartada. Kan no itaddangain sige dati tangdan mo. Nasaysaya at matlang ti agururay. Makatulong ka pa. Ay na, saan itan? Ano usa ka, ti makitrabaho, ken aguray. Nasayaat. Ken uray siga, ano usam, uray ado ti alinta. Itatanal pas ti apit tayo. Agibumbun tayo manan iti irek banang. Sa bagay, adda pa'y danom, mabalinta ti ag second crop. Ay, masapol nga agagawa tayo. Tani, agkurang sa ngagpaysuti bagas amay laklako. Itaman pa'y nga agkurang ti bagas. Iso nga ron nga agtalon tayo. Tapno ada bagas. Sige, Inteng. Mangsapul ka nga ron, iti kadwata nga agtalon manen. Di kagdanag. Enda amok katulungan ta. Ni kwaraw, ni pulhay. Umay kami mamagkanituyang ko tumulong kada kayo, paray. Ay na. Maragsa ka na ano kasta paray. Amo kami nakasapulan niyaw. Ti tumulong nga graab. Iso at tumulong kami. Tapno daw orayan mi at angdan may ninton agirik ka. Ay una. Nasaysayatan da ita. Ngayon piyagin indayon kalaan. Awan pakitang danan nyo itikas. Ay, talang nga ron na kami rin siya, paray. Ay natatabadong. Saan pumaday takwarta lang ti adda iti panunot nyo? No di kat inayon nyo pa iti tumunong iti karo ba? Tanudong-tang tirikat, dakay tumalang tagtitinulong. Ala sigay! Didan tinagdibusan ti sabalipay aparang. Dito'y drama tayo, Kapitan Enteng. Insurat para iti radyo ni Liesya Tumli. Ken iti direksyon, Virgie Puclay. Musika, Dante Martinez. Computer recording technician, Joper Anas Basit. Sound effects, Glenn Binawe. May sabay asagot kada kayo, the MPBC.
Drama Production Center. Iti DZWT 540. Kenda ito ang estasyon. Agyaman na rin, iting kay panagdangan. Ti paborito tayo a barangay captain ni Kapitan Enteng. Enteng, asino dagiti kasarsaritam itay? Nasaya tadakan. Nakitam dagiti may nakisarita kanya. Wen nga rod, iso adam damagak no anya ti gagara dagijay dito kabildatan. Nabayag ka nung amin asaan nga aktibo ti kapilya tayaw. Ay wen, pudno dayta. Iso nga adulat ta dagiti pilosopo. Adamarites laang ti paglaingan na. Adamet tao, adi na ikan iti uray may sang aldaw para kani Apo. Kasano nga itid mo ti may sal daw ka ni Apo? Kat intid na nga rudin para kada tayo. Ay, saan ka man nga agpilosopo, Inteng? Si Kantun ti makaamu ka dagijay no may damanin. Didak ibibiyang. Apay adi mo kayak ti makibiyag? Adda kamot dito itersin, Maray. Anya ka diti gatangam. Jay gagangay agat gatangan tayo iti bigat. Pandisal, kapay kan asukar. Way, ay kadabigat nga agpaiso. Makumikom tayo para iti tiyan tayo amabisinan. Angem saan tayo makumikom para iti kararwa tayo. Nay, itaman pa'y amangkukan ka day tamaray. Anya ti kayat mo asaway. Kwa maray, adda ngamin imay itay ditoy. Nakisarita da ken ni Inteng. Anya ti imbaga dagiti imay. Ken anya ti koneksyon na iti tinapay kapay ken asukar. Ay, tigagara ta ita nga umay alaan dito itersena, kat para itinain pisikalan abagi tayo. Angam dagijay imay, kat para iti pagsayaatan ti kararwa tayo, ti ginagara da. Ay, jaklat na maawatan, Maray. Ilaw-lawag mo man. Hindi sam na itaginatang mo, intugaw mo, Mike. Naunag mo ti pampanunutan to yang. Diyay nga min imbaga ni Maribanang nga ammo tayo ataraunan ti bagi tayo. Ngumbaybay-an tayo kanumot ti kararwa tayo. Anya, kasano kumabaybayan ako nana? Adda kanu pagrebengan ti tunggal maysa, tapno maaramid tayo ti pagrebengan tayo kini Apo anamaswa. Anya kumangay, dahi ta pagrebengan ako nana. Ilaw-lawag kanu dagiti umay ijay kapilya. Intayo kanu dumngeg iti palawag dagiti mapan ijay kapilya. Agpakan ka day, dagiti umay, tapno mapanak makipangan. Ay nabadong saan kumaajay makan ti papapanam ijay, no di kat dumngeg, tapno maawatam ti kayat da nga ilaw-lawag. Tapos lamayat samay. Mapan nga tamay, ni parinday. Apay, no saan amapan ni Kapitan? Saan kamat amapan? Anya ka DJ bagbagan ni tuyang ko, pare. May papanijay umay di takapilya. Intan tumay. Dagijay sa kanumo may papan iti panagluwalo. Kahit mapantamay, tayin tamoy dumngay, pare. Ay, jak masango. Bayak ani banang ti makamo. Makumikumak pare. Anya nga day ta pakakumikuman, pare. Pagkwartaan. Pagkwartaan? Ay, imbag man tadaman ng pagkwartaan, pare. Isuti pang runak. Ada pakairan udah. Inton bigatan ti umay dagiti bisita tayo ijay kapilya. Iyawis ko ti itatabuno tayo. Sige, Maray. Padasat nga awisan ni Badungkaw. Tapno umay mo dumngeg. Saan ko matama-panawan to'y tirsena ni Antikwan ng Kapitana? Apay kumaasaan mo ang mapanawan, kat saan mo't ato marayday to'y tirsena. Irikap mo pa'y balasang ko. Sayang, ati mapaglakwak no irikap ko, Kapitana. Saan ka di asayang? No awan ti grasya ni Apo Diyos, amapankan ka, no di kamot umay. Umayak to no maminsan, Kapitana. Balasang ko, saan mo ko mga itantan ti mabalin mong aramiden ita? Maday ti kunada aman niya na habit.
Manya na habit nga. Ti panangitantan mo iti aramidem, imbis ang mabalinbat nga aramidem ita. Umayak met maray. Awisak ni badungkaw, inton umay dagiti bisita ijay kapilya inton biga. Umay damari tuyang ken pari badong inton umay dagiti bisita ijay kapilya. Iso nga umay ka kumamet, inteng. Ado ti aramidak. Da kayo ti mapantama kumikumak. Kasano nga ta inton agdawat ka iti grasya iti apo, ket ibaga namot adi nakamasango. Ay umayak to no masangaw. Ay, ikagumam asangwon ngamin Ikamet iti oras ti apo. Ay mapan ka lang aro din. Masapol ang mapanak pa. No mapanak man, para kanyak laeng. Ay kasanukan ngay. Ilakam mo ako Saan mabalin nga ilakam ko ti panakaisalakan mo? Paikit asaan? Agyaman ang iti umayo diti kapilya kakabsat. Ang nagbasit kayo mat. Kit ado ti tattao dito kabildatan. Makumikom da, kabsat. Ado ka no ti trabaho da. Ikararagan tayo kumaida. Tapno maalukoy tayo ida, amang niya paayda met, iti oras da kanyapo. Kanya ka diti mapasamak no saan tayo nga ikanti apaw, iti oras ako nam, kabsat. Imbaga idi ni Jesus. Anya ti magunggo na ti tao, no matagikwa na ti intera o lubong, ngem mapukaw na matibiyag na. Imbaga na ka di dayta, kabsat. Wentom sat. Masapol akanayon tayo nga ikan iti oras tayo ti ako. Tapno iti yu umay nanto. Wenno madanon ti oras tayo dito rabaw ti daga. Nakasagana tayo asumango kenkwana. Uyan, mayat magayam ti mapan ije kapilya. Wen, ngem ni kapitan. Apay ngay nga ta asaan nga umay. Awan ka no ti maalan na akwarta, uno malamot ijay. Hindi namat maitugot ti kwarta akanayon na apakakumikuman. Kung na jay imay, adi na ka maisalakan ti kwarta, uno sa nikwa. Ngem isumot ti kanayon apakakumikuman ni kapitan. Adda ngamin pagkwartaan na. Sayang kano ti oras na numapanpay ije kapilya. Ngam iti ipapan ko ije kapilya. Adamit nalawlawagan iti panunod ka. Adadag iti banag, anaamuak, tuyan. Uray siyak ba daw? May mayat metlat tagayam tinapakumbaba, ngem tinatangay. Kaadwan na saan mapan iti pagkararagan. Kit natangsay, kin nakarek. Banag asaan nga umnaw. Adayo kano iti apaw, tikas jay ataaw. Apay no umay kamot ije pagkararagan no aldaw ti panagkararag. Ay umayak no malpas jar aramidag. Dakkel akwarta ti maalak ije no malpas. May salaeng met nga aldaw iti lasod ti makalawas. Ay dayta may sangal daw kud. Adun at ti maaramidan mi. Oh. Ay, sayangem ti may nga aldaw nga ipaay mo iti apo. Ay, importante ti aramiden mi. Apay analaka nga inalukoy ni Marituyang ni badong na amapan iti balay pagkararagan. Angem sika, ay di kamot maalukoy. Adado ti basol ni pare badungem siya. Na, Iso mapan na idawatan iti pamakawan. ay di ka man, inteng. Amangan no adupay ti basol mo, ngam iso. Dakkel ti madlaw ko ang nagbaliwan ni badungkaw. Manipod umay ijay simbaan. Ay, imbag man, Maray. Niinteng kat pilusupulat ta. Pagyamanak mo, ta idiin nyawis ko ti ipapan mi ijay. Imay mo, maray. Mayat dakkel ti maaramidan ti kanayon amapan ijay simbaan. Mamati ak dita imbagam maray. Ni badung kulaangan ti pangyarigak. Ay, umapalakken ka, Maray. Imbagpay ni badung mo. Tanalakalaeng anaalukoy mo. Day tamo ti pagyamanak, maray. Tay di nawis ka, imayadagaw.
Nadanon man ang tintay panagtatarip nung ngagdayaw kinagyaman iti amin aparabor nga inted ni Apo. Kabsat, damagag man. Anyang iti mapasama, kadag iti tattao, adi na masango ti umay agyaman, kinagdayaw kin ni Apaw. Aday baga kapangarig, kaya't baban iti bagak. Mabalin ang masungbatan, tibukod mo asaludsod. Anya day ta apangarag, kabsat. Nusika, kaya't ama iti innem nga kakamsat. Kanayon mo ida nga ikan iti sagot. Adda kadakwada ti agsubli, ket agyaman. Ken ipakita na anaragsak iti insagot mo. Angem addamet anak mo adi pay agyaman, ken mangbisita ken ka. Anya ti mariknam. Maragsakan iti anak nga agyaman, ken mangbisita kanyak, kabsat. Ket jay anak adi sumarungkar ken agyaman. Malidayanak kabsat. Ang mga nointon adda pay isagot ko ket adaw, ti ited ko, iti nasingsing pay. San nga ta akas tamet ti aramidan ti Apo. Anya ka di ti pampanunutam ba daw? Kasla mariribukan ka mo. Pay nga ta ano maminsan. Dagitay paisaan ang makimismisa. Ket nasaliwan-wan ti biyagda. Ngam ti man nakimisa. No saan ka man anagasat itaabiyag, ijay ton may kaduabiyag. Dagiti na in materyalan abanag, ket saan amay tugot, inton may kaduabiyag. Sa bagay unmit di tuyan. Dagiti kanu adayukin ni Apo ita, ket di dan tumakita ni Apo Diyos iti may kaduabiyag, ta saan da may karay. Sigurado, at sa balay, ti makita da. Ti adayo kanu iti Diyos. Sa balay ti nakaikaryanda. Di da pa'y mapanagyaman wenno agdayaw ken kuana. Kasanungay ang makita da ni Apo Diyos. Paray, kaya't mo kaday ang makita ni Apo Diyos. Jak pa'y mo't kaya't ti matay tapno makita pare. Ha? Saan ka di matay laang ti makakita ken kuana? Uray matay ka no ti tao, no adayo ken ni Apo Diyos. Di na ka no makita ti Diyos, paray. Aha. Apay natay ka, tapno amum day ta. Logic lang ako nada iti English, paray. Saan ka day? Ano matay ti tao? Ket agturong iti pagarian ni Apaw. Wenno iti pagarian ti demonyaw. Pagarian ni Apo wenno pagarian ti demonyo? Isabay. Ay. No ijay impierno a pagarian ti demonyaw. Adda ka din ni Apo Diyos ijay, no makitam. Ay tilay bagbagam. Ay makabut-butang mit. Ay jak kaya ti mapan iji impyerno. Basan, di ka pa'y imay nakitartarip nung ijay simbaan. Ilaklak aman naktulatan, kapitana. Ay, kasanon no inton bigat kat kalaat nga agibos ti lubong. Di ka pa'y nakasagana asumango ka ni Apo. Adayo pa'y matday tagibos ti lubong, kapitana. Ay, di tay laamumot dagiti pasamak. Adda dagiti nasalunat, ngem kalaat met ama aksidente, maistroke, wenno kalaat nga agsakit. Wenmet kit di kapitana. Ngem, saan pa'y siguro ang mapasamak kanyak ti aksidente, da sa anak matarumrumor. Ay, di tay maibaga dagiti pasamak, balasang ko. Ala, lakwan nak iti mantika, taagawid ako. Ay, apayan gay. Ako titinagtak dira asiminto. Ay, banag! Ayan mo! Agsalamot ng tinagtak dira. Ay, agsanggirak. Iti didintag mo jak maulaw. Ay, inteng! Apay ngagsanggir ka iti dideng. Rumor ka! Ang mga numarbaday ta nagsanggiram. Nagsik sa tiging ganad. Ay, apo Diyos. Kasan na kami. Isalakan na kami kuma. Jak pa'y kaya ti matay. Barban ti diding. Anday ko, pandagan ti saka. Diyos ko. Isalakan na kami kadi, apo Diyos. Tulungan na kami, apo.
Nadagsan tinaipandag iti sakam. Ay, nasaan ko amay kat? Mabit lang, tay nakagkid daw iti tulong. Nagsakit dungaw. Ikan, makakuti, napandagan ti saka. Ala, aganos kabiit. Bareng adda maayabak di taasinag. Jesus, naimbaglakit din. Tasakak tinapandagan. Nungay ti ulaw. Nabuungan na. Naparparasan ti tulang ko. Agpipikilan ti marignak. Diyos ko, di mo ipalubos adakas ti mapasama kanya. Ay, aguray ka basay. Sa mga laki iti barita pang sawil ko iti siminto paray. Bagtawan ti napasamakan ka pare. Awan ka ti may timulong kanya ko na. Di ka nga rin nagkukuti Tapos sawilag, ti siminto, babae ni ti barita paray. Wala ako. Ay, aday ta, intay. Ay, bagkaten na kan ni Pari Badong. Tayalis na ka. Yaman ak pare. Nuawan ka. Kasano akon? Idi madamatiging ginad. Ijay lang anangag ko nga inawagam ti Diyos amang isalakan ken ka. Saan mo't nga ron adagiti kwartam ti inawagam amang isalakan ken ka. Damot bilag ayan ti kwarta amang tulong kanya. Angem isumat ti kanayon mo nga ipangpangruna. Di mo pa'y ikan ni Apo Diyos iti oras. Iso ang makimisa. Wano makitarip nung kakumamay. Uwandong mo. Di nakgaya matulungan ti kwarta. No dadidigra. Ni paila po Diyos ti numero 1 a pagkamangan. Pudno dayta. Inteng. Ay, Kapitan! Pudno takunam. Ti Diyos ti pagkamangan no adda didigra. Saan kat ati kwarta? Ala, sige. Dinan, tinagibusan ti sabalipay, aparang. Dito'y drama tayo. Kapitan Inteng. Insurat para iti radyo ni Steph Meron Nalika. Ken iti direksyon, Virgie Paclay. Musika, Dante Martinez. Computer recording technician, Joper Anas Basit. Sound effects, Glenn Binawe. May sapay asagot kada kayo, the MPB6 Drama Production Center. Iti DZWT 540. Kanda ito'y ng estasyon. Agyaman ka rin, iting kay panagdangan. Ti paborito tayo a barangay captain ni Kapitan Inteng. Inteng, awan ni Kwarog ang mabalin mo nga ibaon ang mapanagiwayway itinwang kan kaldeng. Masapa ka nga agreeng tagkapikan. Ay, awan tungod na dyan, Kwarog. Iso kumati ibaon ko. Saan mo nasapulan ni Kwarog? Imbag ko ti saan ako mutong dagiti naglulok mag-anwang kan kalding mo. Di pa ila sumangput ngamin ni Kwarog. Kasanon numabayag ni Kwarog? Bayam ka di ang mabigot dagiti tinwang mo? Pinakmadlangan. Imbag katindingon ta isuda nga umuna ti asikaswan. Ay, no di mo kayat nga asikaswan, ilakom nga rod edad. Imbagken ka, Kapitan, tanda ka dito nga agiwayway iti kalding kenwang mo. Kapay ngagmay sa ka dito ibang kagyaw, Maray. Ayan ni Pari ba daw? Na-hangover manen, Kapitan. Ha! Hay, jak amo no sa dino manen tinapan na naginuman idirabe ay. Imbag pa ni Pari ba daw? Takasladon nga agbibiyan. Awan ti kalding. Awan tinwang. Tamay may samot tinwang na. Ngam umapalak kadagiti naglulukmag a kalding yo, Kapitan. At da kumamot kalding bay. Ibagam akin ni Pari ba dong tagumatang iti tarak ninyaw? Aywan, ibagak gayam kenkwana tagumatang kami man iti kalding. Imbag lang nga iwayway mi ijay igid ti bangkag may. Imbag ta nakaungar kan ba daong. Ha?
Di mula tultuladen ni Kapitan ang naglulukmag dagiti kalding na. Napanan nagiwayway. Sika, nakakukot ka pa'y laon dita. Awan nga min ni Kwaraw. Iso nga iso tinapan. Ay gumatang ka man kit dimot iti kalding. Imbag lang nga da iwayway mo. Si Kantupet, wayway ka. Naa. Pumanao ka. Ay na. Ay apaw, ikan nakpa iti anos ko iti kastoy a klase ti lalakay. Nakulkul samot yung utak na. Kahit nakaidadangkan, iti danam. Ay, dakamukin ka! Di nakasasaog tamabusurak lang! Ayun, ay kanituyang ko na ya. Di ka kadiagkaskas ta. Tad-adda lumaad ka. Ay! Palawan ka man langan! Makapasurun ka! Nay, basang, nakalagip ka mo't ngaglako dito itersina iti hamburger. Wala na. Gumatang kayo, tanaimas mat. Ay gumatang tan, marituyang. Kanon tamutan dito. Sige. Sige, gumatang kayo, takapudpudutan na pa'y. Ay, sige nga rod maray. Bumatang ta. Pinanawak kat ijay balay ni Badong ko ta masurunak kenkwana. Mabalin nyo matyag take out para kenkwana, nana. Ay, makaamu mo ta gumatang iti kanin na. Kasurun kulaunay day jabadaw. Na, anya manen ay ti saan nyo anag kinawatan. Ay namaray, imbagak agumatang iti kaldeng. Sana imbag lang iway-wayway, ijay igid ti bangkag. Una nakidin asyak kanu ti iwayway na. Anya? Kalding kaya mare, tasikat iwayway na. Ha? Day tangarod ti nakasuruna. Iso a pinanawak ijay balay. Naladaw ngamin anagraing, tanahang over manag. Pari Badong, mabalin siya man yan ki uminom. Anya nga iti mapulutan, tukmol. Ang mga nodikalding na aparay, inta tumulong agpartay. Kalpasan na inom manan. Ay, mayat nga rod Adda manin pagsasangwan, tukmol. Nagasandak to yung balay may. Arigla daw, jak pulos agpalya. Always present, to'y numaw. Isungarod ngayong bagakan ka, na sigurado sa anak ang mapaay. Sa paino pinapaitan ti may sagahan na kat, malipatak tinagan ti katugangat, tukmol. Nasaya at kaditi katugang ang iday paray. Ay, saan ko nga baga? Tama nga nood na dita asidag, kat karkarmain na, ay delikado na. Eh, agagayam Texas ni pare kidaw. Kaya mo agadangan tatayin tanto makipalot. Nalaing ka di mo lang data manok ang makipalot, tukmal. Wan, tinoon namin adoan na nga baktak. Nay, sabi nga rin nga ilakaw. Ado ti manok ti kabsat ko di Bisayas. Gimawan na ramatak ama paniyay pare. Iso nga ilakaw. Wan, kaya't ko di mapaniyay. Masukatan tumilang paray. Sige. Gatangay data Texas ang manok mo, tukmal. Ngam kadwain na to ama pan makipalot ah. Wan, Nay, anya day tag igpilam, manok samag. Wait, Texas data. Binatang kaw, kinitukmol. Ha? Kaldeng ti kunak agatangom. Day ta ka manok nga ipapalaut. Itayab na amin ti kwartam day ka. Kanya nga itaya ba sa umay? Pagswirtyan ki di aday to'y amanaw. No kaldeng kumatiginatang mo, may mayat. Ay di ka man nagbali na kontrabida man ang tuyan. Si kati kontrabida iti biyagkaw. Amin nga ibagak, awan pa'y patgambag. Sumanao ka manin ako na akong kay. Madadaal tilapayag kun nay. Madadaal pa aldaw kan. No siya, nabayagan ang nadadaal ti biyagkaw gapukun ka. Na yan, bigbigat day ta ka manok mo, teing kaililutang. Anya ya ti basol ti manuking ka. Tapi akasurun mo. Ay inta ka tagtrabaho ijay bangkag. Adong tiruot na, ngam di ka pa mapanaggaek. Into ka no adagayab itinom, naparpartak ka pa ngam alas 4 raw. Ay, agtal na ka man tuyang. Danay, kondisyon nag dito yung manaw. Dandanay, tilaban na.
Imbag ka day tama na, gatangan pa iti shampoo, kaskada conditioner, kaskada kanunda. Ayunay ka na ya, tapagimunan pati manok. Kaya't mo ya, nga ilaban ka. Gatangan ka mo titi shampoo, ken conditioner. Ay sinalbag ka! Naumakon ka! Napatpatag ka day taamanukan ngam iti siya! Mare, nakagatang kayo ka din iti kalding yaw. Sa bali mo ti ginatang ni Badong Maray. Manukidan ti ginatang na. Na, pagpalot ti kayat mo asaway? Wan Maray, iso ti ilutin na binigat. Igatangan na pa'y akadagiti nangingina akanon na. Siyampuan na pa'y digusan na. No kalding, saanen adigusen? Saan pa'y amagatang ti kanon na? Iwayway mula ang iti karuutan, mabalinan. Ay, nasa umon Maray. Into ka na da mga awis itinom, kanayon a present. Ay, kasla first honor nga rod no inuman ti pagsasaritaan. Nasa umon Maray. Basta day numan, number 1 ni Badong. Kanayon mo't kanon ang mabartak ni Pari Badong, parikot ni Marituyang. Agnakam turad da madinga itden ti kakainom na. Ay, masurun pa'y nga rod ni Marituyang, tamanok apagpalot ti ginatang na. Saan mo't akalding? Masado ta maghiwayway. Ang nagaget ang mga sikaso iti manok a Texas. Ay bagbaga aktaw, ito nakita kami. Manu kami kat nga agkita. Makikuyog mo't kadagiti babarkada na amamartag. Sa bali mo't ngami ng into na rin na. Kanayon da pa yan agsumlang ka ni Marituyang. Inigpilam mo't day tamanok mo. Papadam ka di manan. Saan mo mutlaang nga magustuhan, no ibagak? Isuasan mo, nga mo. Kaano nga tayang aglimpyo ti utak mo? Tapno umno kumamit ti sungbat mo no dadamagakan ka. Nabayagin na limpyo ti utak ko. Sika lang ti magibagbaga, saan? Nga ta, kaslasan samag. Saan ngamin nga umno ti sungbat kan aramid mo? Ay, hinamalagay. Sumanao ka manay. Malas ka no agrub-rubwat ti tao. Sada sumanao abakay. Ananaan? Awan ti sumanaaw no husto ti aramid mo! Addan sa manen na panan ni Badong mo, Mare. Ay, inaldaw nga dapapanan na maray. No saan amapan makiinaw, mapan ijay palutan. Ay, pudno nga rod tay imbaga ni Inteng. Akas la agbibiyag adon. Don doldog nga wan kwarta na, iso? Ay, sa bali tinasumok na. Tas imurot meten kadagiti mapan makipalot. Anya nga taya ti aramidag, tapno agnakam ni Badungkaw. Kuna ni Inteng nga agnakam kano, no adda pa kadidigraan na, Mare. Nagmayat kuman no adda pa kadidigraan na. Ay imbag ta na sabat ka pare. Ada ka di pagsayatan nga yawis mo, paray. Agawit kanteng katulungan ni Marituyang. Kanayon na panawam kat kaasik. Ay, baybayam da di abakit. Na, sumanaon tumulag. May medagi di barkada. Baka nayo na, anaragsa, paray. Ay, rung. Napatpatig ti asawa ang barkada. Ay, saan, paray. Naragragsak akasango ti barkada. Ngam ti asawa asumanaw. Ay, naulaw ka. Agawit ka kit din. Bit-bit mo mat, tamanok mo nga awan anges na, Badong. Ay, malas may. Tayo dito mayan. Kinugtaran ti kalaban na. Naiwag-wag mo't ti taday ti kalaban na iti parukong na. Kunak man no nalaing akasken kaday tamanok mo ako nam. Lakit pakaragsak ang tinapasama kiti manok ko. Kanayon mo nga ilutan, ken pakanen iti nangingina. Ita, pinakanda iti taday. Ay, di naman bisitan si Kaba. Bakit? Panawag ka malagay. Papanam kumangay. Apay,
Pangipanam di bit-bit mo anatay amanaw. Pulutanin milangay. Nakuminom. Anong may kat sakit tinakam ko anabak. Sayang, dakkel nga bakaw. Ing kayo manan aginaom kadagiti barkadam. Kaya't mo kasi kalangan ti kadwa nga ginam. Ay di nakiramraman iti kinakurang ti panunot mo. Rugiam man ti sumano Iso siguro nagmalasa ka. Ay nabadong awan swerte asumangbay iti tao asaan nga agtrab-trabahaw. Swerte ka kuman. Malasak gapukon ka. Taday tangamin aramid mau. Natulin ni Paribadong iji kabiti ka na bartag maray. Kumustan nga'y kapitan? Ay. Si bibiyag kadipay. Wala madagran mo ti sa ka na. Hay, day takot ikunkulak. Ay. Ayan nga'y dagiti barkada na akadwana nagbartag. Apay adida tinulungan. Nagawid da, hindi nakita da natulid ni Paribadong. Kahit ayan nan nga'y kapitan. Da iti tricycle. Yung kakadwaan tayo ipanyo sa ospital. Nasimintaw day tasakam anatukaw. Ayan na nga'y dagiti barkadam apadam amamartag. Di da kapay umay pasyaran. Ay, saan ako na makapagna. Amapan ijaayan da. Hindi da mo umay pasyarin ay. Kawatan anapatpatag ti arak kadakwadang sika. Pinainom mo ida iti ara. Ngam ita tawan ara. Di da kan umay kitaan. Ay, umay dakto siguro pasyarin na. Ito na dawayada. Nasaya tano kasta. No nasaya at dataaw. Oray awan arak dito'y balay. Umay da kumamot. Ay, umay danto ko naktumay. Nang runa jay naglako kun kay ti manok. Jay kunakon amay mayat no kaldaing tinangigatangam saan ket amanok. Ayan na ngay ita. Gumatangak man iti tinapay ken gatas balasang kaw. Kumusta ngay ni Tata Badong, nana? Nabayag ajak nakita nga imay nakiinom kadagiti pada na amang inom. Saanen ang makainom? Taado ti agas atumtumaron na basan. Iso ka diti painuman nyo iti gatas, nana? Wan. Pasaray painumak iti gatas, sakbay nga agtumar iti agas na. Adto yung tigat-gatangan niyo, nana. Ay agyaman akbasan. Mala. Innakaun ta innak painuman iti gatas, sakbay nga agtumar iti agas na. Kumusta, paray? Paray, Ay, medyo imras ka, mate. yak pa'y unay makapagna. Sana sakit no mapwersa. Isakak paray. Maray. Ay, kasta aya, paray. Ay, kat naksayan nga rudan dagiti mamartag. Paribadong, imay da ka pinasyar dagiti barkadam. Ay, saan pa'y maray? Imbis na kanayon ko ida nga ilibre iti arak. Paray, mamatikan iti imbagak iday. Anapatpatag ti asawa ng ti barkada. Ay, yun paray. Ti asawa kit asikasuin na ka. No, adda sa gubanit mo. Ti barkada. Kit saan mo mapangnamnaman. Day pati kaya kung ipakaawat idi. Ay, yun paray. Mawata ka, ti kaya't mo nga ipakaawat. Agyaman na, iti iyo umay mau, dito'y balay may. Badong. Uminom ka pa iti gatas, sakbay nga agtumar kay iti agas mo. Ay, agyaman na unay tuyang Kakawanan na kuma, iti kalabay. Insukat ka, padag iti barkada nga, walang sirbe. Agyaman akmal no nakaamiris ka. Ay, yun tuyang. Dayam, no may baga na. Lipatan ko, iti awanan, sirbe a barkada. Tulungan kan, kadag iti trabaho ta, ijibang kan. Ay tatabadong. Nasayaat mo't no naka-Amerikan. Takaasimat ni nanatanan. Ala sigay. Dinan tinagibusan ti sabalipay aparang. Dito'y drama tayo. Kapitan Enteng. Insurat para iti radyo ni Steph Meron Nalika. Ken iti direksyon
Virgie Paglay. Musika, Dante Martinez. Computer recording technician, Joffer Anas Basit. Sound effects, Glenn Binawe. May sapay asagot kada kayo, the MTBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Kenda ito'y ng estasyon. Agyaman kami, iting kay panagdangat. Ti paborito tayo a barangay captain ni Kapitan Inteng. Kanayon nga adag reklamo ang mapukpukaw kanu tirabong kan kayo da. Naa, endo asino nga tamad at nagtatakaw iti rabong kan kayo. Ay paggunayam dagiti tanod mo, Inteng. Masapul ang maduktalan no asino ti agtatakaw iti rabong kan kayo. Agtakaw da iti kayo, tapno adda ugingan da. Kitimot rabong. Takawin da mapanila ko iti tsindaan. Ay, masurun nga rod ni Bakat Luleng. Ibaga na paikit din, adi pa'y lang makimat ka no ti agtatakaw. Apay natakawan iti rabong. Di ka no mapanmangala iti dengdengan na. Nagado ka no arabong da. Ang nasukit matan, naala ka nun. Ay imbagtasan anasukit di mulagat na. Adupay mo ti si iti kawayan. Adamot kawayan aya nga awan siit na. Nay, anya ka di dagita inkargam iti sakaw, nadagsen samag. Rabong da kita. Yung di lakaw, tapno da kwartata. Ngam no ilugan ko iti tricycle. Maamuan da naglako ak iti rabang. Ayun na niya. Ay aguri man, itulod ka iya kruseng. At sa bali ang pagilunganam, tapno di da maamuan na siya ti agal-alay ti rabaw, kan sikat ti paralakaw. Sige nga raw, itulod na kaun. Iti sabali ti pagnaanta, tapno di da ta makita. Mangimot kamot iti basit sa nadagsin might no imutag amay. Alawan, kargaan tato'y basit asakaw. Isusuon kumutan, tapno saan ka marigatan. Ay kitwi na, nadagsin mo ti rabaw, kunam siya. Sana bali, at nangina mo, per kilo ko naman. Inkanto manin agala taduatan to, ngaglakaw. Si kakaditi na ngala iti rabong, ijay kakawayanan tayo. Pwede nakita mo yung sangput ko rabong? Apay nga rod, apanay nagalaan iti rabong, Japon na. Nadlaw tinagputudan da iti rabong. Kasano nga ta maamuan mo, sino ti agtatakaw iti rabong? Saan lang aday ta? Pati dagiti kay kayo ijay, inala damutan. Na. Saan na nasaya ti maararamid Masapol nga ipakaamok da ito'y kani kapitan. No saan ang maaksyonan da ito'y, maibos ti rabong kan kayo. Pati kayo iraman da? Ado kayo tinala da? Ado nga road, ti saludsod, apay apati kayo. Nagadumot ti kayo di talikod ti balay. Apay amang isang put kapay lang kat awanon ti pagwayaan. Ugingag da kita. Manumula da ita ngay, na may tuon ko iti abot ti pagugingan. Kasta ka day, nangina kat ti uging ita. Uwin nga ron, nakita ginaggatang iti ugeng iti ilay. Kit nangina gayam. Nangina, di may sasako nga ugeng tuyan. Iso na lang Tawan mo ti ado pinuun ti kayo ta. Awanon ati pagsungrod ta. Ure awan ka kay kaywan ta. Kadumay ti ka kay kaywan da. Kasano numaduktalan da asika tinagala iti kayo da. Mamulta ti agala iti di na kayaw. Ay natuyang masirid da itoy. Apay ipadlaw ko pa'y might. Anang alak iti kayo da. Anyat ba ipaikukun ka? Langam ti masursuron Kasano? Ket nakalbo mo tinji ka ipilak. Awan mo tinti muna kon. Apay, di mo nakita no asino tinangpukan kadagiti kayaw. No nakita ka kay, mga tinagbat kon. Tajay saka nanti pagsungrod ko. Mabalin aya pagsungrod mo ti saka. Ay sad anasaya at day tangay bagam. Makapasuron ngamin kapitan. Tawan imbati da kayo. Duktalak man no asino day ta. Pati rabong mi. Awan imbati da. Nagalasod. Day taman ti reklamo ni Bakat Luleng. Naawan ka no ti rabong na. No dinengdeng da ko basit na ang.
Ngam nagadumot inalada. Apay arabi iti panagaron mo iti uging mo badong. Apay ngay asub-subam no iti aldaw. Mabayag ang mauging No ti aldaw nga may nasaw. Mamwanda siya tinagtakaw iti kayo da. Iso nga rabilangin Medyo mabayag nga rod ang mauging No rabi ilaang nga adda aron na. Ay kitanusan ngam tay maamwanda nga guguging Ay, naduktalan da siguro nga awanan tirabong da ta inalam matag. Di talaki di mamuan na siya tinangala. Tadi damot nakita, idinalak. Ay, kano ka di manan amapan kagalay tirabaong. Ay kitindun rabi man Malang raw, tapno agudong tamanan inton biga. Enteng, apay anak ka panimid ka. Anya ti pakariribo ka? Pampanunutek no kasano ang maduktalak tagtatakaw iti rabong ken kayaw. Ay, masuron pa yan dagiti mapukpukawan iti rabong ken kayo. Saan amang namnamaday ta ataw nga agnanayon ajak maduktalan ti aramid na. Ay aggunay ka nga ruden Aramid ti pakakitaan. Saan ket nga iti saulaan? Ay talaga nga aggunaya. Anya ngay apamuspusan ti isayangkat mo. Tapno maduktalam? Ay dayta nga ron ti pampanunutek ita. Iso don't disturb me anyway. Panawan nak ditoy. Sikat gat-gatang iti rabong ditoy ilay. Asino ti sukim nga agapo iti kabildatan. Hindi marituyang, Kapitan. Adon tinagatang kukenkwana. Gumatang kakadimat, Kapitan. Unaw adalakaw. Kaano tinauti ang panaglako na? Itilaang kalman, Kapitan. Ado tinagatang kukenkwana. Apay kaday, Kapitan. Ay di na magkula ang kapsan. Ay, asino pa iti among mga gat-gatang tiuging dita? Ay isyak matlaang, Kapitan. Ilakok matan ka nagiti agrit-retail iti ugeng. Ay, adda mo ilain lako ni Marito yang kan kang ugeng. Agamat Kapitan. Ay gumatang kakadimait. Ay, kita agtupay. Ado ka dito yung lako dakan kang ugeng? Adumat Kapitan. Kunak man duktalan nyo, tagtatakaw, Kapitan. Awan man yung tinakita ka nagtubo arabong. Ay, mabiit la panawanan. Iparangkon no asino, tagtatakaw. Ipabayad kung to amin at tinakaw na, tapno saan amarwam. Nasayaat no kasta, Kapitan. Awan man imbati da arabungan. Ay, agtutol ka basit. Mabiitin na mamuak tagtatakaw. Kasano ngay, Kapitan? Nakitam tagtatakaw? Ay, adan pamanagnak ko abasit. Agure ka. Anya ka ditimbagan ni Kapitan. Adda ka di matla na sayat adamag, may papaniti agtatakaw. Ada kanu amunan. Nayunan na pa iti pamanagnak. Tapno sana makalibak tagtatakaw. Agpaiso nga ta timbagana. Awanan tirabong ken kayo. Ngam di da pa'y naduktalan no asino tinagtakaw. Kita enta ano puno timbagan ni Kapitan. No apay mo't nga da tao asan ang makapanunot iti nasayaa. Pabayadak iti nangina, dagiti tinaktakaw na kunang erod na Lakit di Ang mga numapagsasawak pa'y iti saan nga umno day tangag tatakaw. Numabalin pa'y kuma. Papanawo na hindi tangag tatakaw diti kabildatan. Nagsapa kamutan dito'y tindaan, Kapitan. San aya, adito iti pangsabatam kadagiti gatgatangan. Wan, Kapitan. Apay kaday. Awan bit, nadamag kulaan. Agyanak la iti igid ta da urayat. Kasta kaday, Kapitan. Kayo nga rod agtugaw kadagiti sirok ti kayaw iti asidag. Barang bauray yaw ti kunayaw nga urayat yaw. Wala kapsan. Pinakita po ti kayaw. Wan, Kapitan. Dandani mo siguro dagiti agidiliber iti rabaong ken ogay nga naggapaw iti kabildatan. Damanan ilakaw, dagiti rabaong ken ugeng, tuyan. Ala, ingka mangala iti tricycle dita sa bali apuraw. Saan amabalin adito iti pangalaan ta? Ta delikado numaamuan da tilako ta.
Intiks ka, yun ang iluganan tayo, di naudi nga inla ko ta. Nasayat nga raw. Urayan ta nga raw ditaw. Madamdama, at dadayjayan ditaw. Nag-reply kay. Nagrubot ka na. Ang mga nukon ko na nalaang ang nagrubwat uray saan. Apay ngay ang nagbayag. Aguray talat ka day. Apurado kan tumay. Ang mga nulumawagan. Kat makita datang aglako iti rabong kan ugay. Danag mo na ya. Makitak dito ayan ko ti si Mardeng at tricycle. Dapar ni badong ken marituyang tidumsaan. Do ti kargada. Ibidyo man ida. Ibidyo kapasto. At naman nila ko may arabaw kin ugay, kaka. Eh, talaga, natarsak kayo nga agrabong kan agugay. Ay, dito na. Papay kapal. Dapat ipagalaan ni Tirabaw kin kayo nga uginay. Ibidyo kata. Paray! Marituyang! Kapitan! Deklo na kayo! Ha? Kanya ka dito sasawa mo, paray. Saan kan nga aging didiamaw? Amo kon ada kayo at tatakaw itirabong kan kayo. Ang tatakaw. Adda ka di pamanagnag mo, paray. Ay, di mo orayan nga agpong tutak. Awan te kumpakumpare ta nakabaso ka. Madusa kayo. Irwar mo, ti pamanagnag mo, paray. Awan ti tinaktakaw ko. Ay, di ka aglibak ta imbidyo ka rod. Iso nga kikita tayo idi barangay hall na malim. Kasanungay no saan ang umay. Padasan, ipapulis ka. Kasano ti resulta tinapanam, inteng. Ay, da pare badong kan marituyang tagtatakaw. Anya, kasano ti pan nakaduktal mo? Nasapa ka na pan iji ili. Inuray ko anapan na naglakaw. Nadukta lang. Naglaklako da itirabong kan uging. Anya, ni pari ba dong ti agrarabong? Win, nagtaktakaw da iti kayo. Ay, jaklain pagarop. Isumat lagay am akas laado akanayon ti kwarta ni Marituyang. Ay, oras siya. Ay, inalaak pa nga ron iti video. Pati pa naglako da. Aya, ay ikita man ti video. Intay. Anya nga iti aramiden ta itan ba daw? Kuna ni Kapitan apulis ka no ti umay, no di ta agparang ijay barangay haul. Ay, saan talat nga umaming, ngagtatakaw ta. Unangam sa anak mo't anak itaktakaw. Si kalaang mag... Ang mga no iraman da ka. Bakadwa ka, naglaklakaw, ititinakaw ka. Kasta nga ta. Anya nga tangay ita ti aramiden ta. Ay, mariribu ka naklaki nga rin. Anya nga tatikunan ni Batingting aya. Taada ka no pamanagnig na. Kapilitan ang mapantata na kabasol ta. Inaramid ko amin na nakabailak. No saan data maduktalan. Ang kontrabida na dya, Batingting. Ay, ngarud talaga ang kapitan tawanan bae. Ay, itatanda tayo amin diti barangay hall. Paray. Manong tinala ko yaw, iti tinaktakaw yung arabong. Ken uging. Dahil lang, nakitan tinla ko may paray. Di ka makalibak ta video ka. Naala pa'y, isarita nyo iti babay agi matang. Uray buyain tayo ti video. Nya, hindi jam tinapasamak, paray. So di ka makalibak. Ay, nagmaditi arami yung agasawa. Ay, kapitan, di na kumabot iramraman sa isulaang mat tinapan nagtakaw. Wen apay adi mo inanawa. Ay, kwa. Kat nung nagkadwa kayo pa napan naglako. Inusaryo, kinanyo, inaramat yu, tinaglakwan yu. Iso akaraman ka. Masapul nga agpirmada, kapitan. Didan ulitan. No dapay matakaw itirabong kan kayo may. Awan sa bale, no din ni tatabadong. Ay. Itatawanan ti kayaw, pinukan na. Multaan tayo man. Kapno dinan ulitin, kapitan. Nya. Itaparay. Mumitay, nonyat do sayaw. Bayadan nyo dagiti tinaktakaw yaw, kung mamulta kayaw. Ay, paray. Rumbeng lang kapitan. Jak palabsen da ito, apanang pukan na kadagiti kayo may. Nagmadit ugali dagita nga agasawa, kapitan. Multaan tayo. Anya.
Kababain tinapasamak ba daw? Impabayad da ka ngaraw ti tinaktakaw mau. No kasano anamuan da dya parinting ah. Uray anyagayam ti aramiden amang ilemeng iti panagtakaw. Maamuan tulak ta. Saan kan nga agtakaw ba daw? Ay, saan na talaga. Diyak kaya ta, hindi maibabay. Ay natatabadong ken na natoyan. Agsalukag kayo ngamin. Tapno saan aday ta agtakaw ting kay arandan. Ala sigay! Didan tinagibusan ti sabalipay aparang! Dito'y drama na yun. Kapitan Enteng. Insurat para iti radyo ni Steph Meron Nalika. Ken iti direksyon, Virgie Puclay. Musika, Dante Martinez. Computer recording technician, Joffer Anas Basit. Sound effects, Glenn Binawe. May sapay asagot kada kayo, the MPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Kenda ito'y ng estasyon. Agyaman kami, itingkay panagdangan. Ti paborito tayo a barangay captain ni Kapitan Enteng. Bigbigat, day ta silpon mo tiin into naram. Nungay na pang kanagdigos, tadyay ipapan mo pa'y ija barangay hall. Apay nga ka ano iti barangay hall ket sakti ka nga twat. Ngam no dito balay. Iba nang matit, naturay. Ay, Inteng, di nakadinanghag. Anya ti aramidam? Kwa, padasak nga awagan ni Kwaraw, no apay adi pay lasimang pait. Awan sa ti signal iti ayan na. Ay, sigud mo't a dead spot, ija ayan na. Awan signal ijay. aya. Kanya nga tati itsura day ta signal. Na. Ta makapasurong no maminsan. Ay, agsagana kakit din. Tamapan kan ija barangay hall. Anya day ta insangput mo, landok mo. Kan anya day ta nagbubukal nga adda di ta murdong na. Detektor ka no day tayo. Kuna dyan lang, hilako kanya. Detektor tay? Anya nga iti madetek na day ta detektor. Kinabaknang. Baknang tantaw tuyan. Kasano ko mati pa nagbalin mo abak nang babaan iti day ta landok laang. Ay, nagkapoy ka na ya. Babae nito day to'y detektor. Ito doon na, no sa dino tayang ti kinabaknang. Patyam mo. Nupod no day ta. Saan ko mga inlako ti gayem mo day ta detektor, tapno isaw ti bumaknang. Sayang lang tinggatang mo dita. Ha! Dita ka man langang. Ay, dan sabit punto ni Tuya. Ang nagdakalmay, ti balay ti gayem ka. Ada pa iluglugan na. Saan nga taan nakakali iti kinabaknang? Kaslada pa kariribukam Ada ti may tulong ko. Pudno ka ti detektor pare. Detektor ti? Detektor ti kinabaknang. Apay pagparikutam ti detektor ti kinabaknang paray. Ano nga minila ko da kanyak pare. Oh? Ang kunan ni Tuyang ka. Saan ka no apudno ti detektor? Sayang ka no lang tinggatan ka. Anya? Ada detektor mo? Ada pare. Nagdakal ti balay kan adalugan natin ang ilako kanyak. Oh! Ang mga nung nakakalay, iso nga ilako ng kanyak ti detektor na. Maray, apay akas lang masursuron ka. Saan lang akas lamaray? Permay amasuruna. Awan ko kwarta may. Inla ko ni badung ko ti kalding ni. Nguminggatang nakiideng iti detektor. Anya dayta a detektor? Treasure detector ka naw. Itudo ka no daya a detektor ti ayan ti kinabaknang. No kasta isuro na ti ayan ti bangko, Maray. Kinabaknang matilinaon ti bangko. Balitok ka naw ti itudo na, Maray.
Ay, baknang kayon tungarod, no isuro na ni badong mo ti balito. Jak lamama ti iti dayta. Adda ka din nakakali iti balitaw, babaen iti detektor. Nang nangeg ko, ti may papan iti detektor. Ang jakam mo no adda nakakali iti balito, nga adda intudo ti detektor. Ada ka di mo, mamabalinta pagkalyan, iti kinabak ng paray. Hindi man padasin, dagkalay. Aramatin ta na ito'y detektor ka. Padasin ta kasarita ni Matyas. Ganda nga minduduugan akayo nga akasya iti bangkag na. Ijay ngay tayo, paray. Basta ya banta ata, kadwain ta nga agkali iti masakupan na. Nagtakdiran ti akasya. Uwin sa ngagpaiso Bagla kadwa ta ngagkalay. Awan tuman ni kwaraw. Isu ko mati kadwa ta. Oo nga. Isungayin ta ka sa ni Matyas. Mala, paray. Nakmampay mangalay ti merienda tayo. Anya ka di tigatangan niyo, tata? Mangilista ka iti tinapay, soft drinks, kan beer, adeng. Apay nga ilistak dagita, tata. Bayadan mintaw kanya parintayng na makakali kami iti kinabaknang. Kasanungay no saan kayo ang makakali, tata? Amanos tayo na, nukas jay. Tawan ka nga ron makali may. Uray na yun ang mintaw, tibayad na, no makakali kami. Dilin mat niyan ti kwanang, asan ko nga ipautang tilako na, tata? Bayadan mintaw mo ilaeng na makakali kami. Intulaan nga no makakali kayo, sa kayo gumatang, tata. Ngam no ita, awan ti utang. Ay, yawan tinaala ka, merienda tayo paray. Nasaan mga pautang di aday di tersina ni Marikwanak. Ay, intapay man kasarita ni Matyas. Oo, kaya't naapakalay, ti aglawlaw ti puon ti akasya at tawid na, kanya apong na. Baring nga dangagpaiso tingkali dagiti hapon ni Jaya. Wala! Isukat ti na panunot ka, pangitistingan ta iti detektor ma. Baring nga da maala ta paray. Wan! Gapurak man iti kwarta da Jaya saan nga agpautang. Ha! Imbag ita ta saan napudot ti darang ti ini. Isu nga mayat ti chimpo. No magkidi na pudotan paray, ay ka aglinong tayo Wala! Sapay la kong maparay, ta madanon ta ni Matyas. Anya ka diti maipay ko kada kayo, Kapitan. Tatabadong. Si Kantin mangilawlawag, no niya tigagara ta dito'y paray. Di mayan may Matyas. No kumata ipalubos mo akalyen tayo ti aglawlaw ti puon ti akasyan. Bumaknang tayo. Kasano ti babaknang tayo, Kapitan? Baban iti detektor ni Paribadaw. Masarakan tayo ti kinabaknang. Anda nga tanay kala kinabaknang ti aglawlaw ti akasya, Kapitan? Kasano amaamuan tayo na di ti ipadas? Sige Umanugot ka akalyen tayo ti aglawlaw na. Sige. Umay kami manin intubig at tarugyan tayo akalyen. Adda agsapsapul kan kaya barangay hall, ang awan ka, napanamanan. Basta naggunay to'y numaw. Andan to kwarta magunod ko. Anya kumaday ta akwarta amagunod mo. No makakali kami iti kinabaknang. Asus, kateng-kateng kwarta. Di mo pa'y amon nupod no day ta kinabaknang alawlawatem. Ay, jaykit di trabahom ije barangay hall ti into narem. Mapanakwit. Kan adamot sekretariat ije. Duma ti trabaho ti kapitan kan sekretarya. Saan aya? Makapirma ka di ti sekretarya iti perpermaan ti kapitan. Nung masapul na ti pirma, urayan da mapanak ije barangay hall. Kasanon, no kasapulan da unay ti permam, ngam awan kamay. Naulaw ka dimot ni Matyas akas kada kayaw. Apay ko manaulaw ako nam. Kanya ko mati nakaulawan na ngay. Mayat ka dimot amang ipakali iti aglawlaw ti akasya. Apay aya kontrabida ka. No dala makhali may di kay ikan. Mangnamnama ka kaday nga damakali yu akinabaknan. Saan ka kontrabida ko nakmananay? Ay nabadaw makita no asino kada tati kontrabida. Napan mo kainggatangan iti detektor tinaglakwam iti kaldaing ay jaskay. Ay makaumat ikinalayng mo sumaaw.
Hinakmanlagan, diyan ni parintay. Inteng, anya jay nagsaritaan nyo apapanan kan ni Pari Badong? Iji bangkag ni Matias. Yung kami man agkali iti aglawlaw ti akasya na. Naa, apay kumaakalyan nyo ti aglawlaw ti akasya na, Rambatan mi nga ro ti detektor no ituduno ti ayan ti kinabaknang. nalaing mo tinagaramid iti dayta a detektor. Taam muna, wenno maituduna ti ayan ti kinabaknang. Padasan mi ino nga agbaligay. Di lumungaw tayo may. Pudno ka di pa'y dagiti makali a kinabaknang, inteng. Saan tayo amay gaman ti kinabaknang no di tayo aggunay. So mapan kami kani Pari Badong. Ay, medyo naunulgan ti nakali tayo ipadas mo man ang data detektor mo no dandanin ti kinabaknang. Ay, uwan paray. Kitain tayo, no ayan naman ang itudo na. Talaag, taipadas tayo nga i-detect. Na. Sa bali mo ti itutudo ti araw na. Kaya't naasawan. Di ta abanda ti kalyon tayo, Kapitan. Ay, saan tayo natamaan ti gusto ngayon na? Umalis tayo, di ta banda. Day tamot ngagpaiso ti intudo ti araw. Agpadaya tayo nga ron. Naunag nga tati ayan na. Agkali tayo lang taparay. Inton na unagay, i-detect tayo manay. Win agkali tayo nga ron. Mabisinak pa'y mutin. Sige nga ron, Kapitan. Inak mangala iti kamuting kahoy ta meriendaan tayo. Awan matin sangput mo si Kabadong. Ay, di ka man ta nabambanugat to yang. Adan to Apay kaskarina ayamay ti makakalay. Kita umkit di tamangan no saan mo amaimot ti makaliyaw. Mang sursurdo ka ka dito yang. Saan mat? Ngam kinagpaiso na. Masorsoronak. Anya nga ti kasurun mo. Ha? Jakamukon ka. Sayang lang ting gatang mo iti detektor. Sapay nagngina. Ika ka di dumayamudom di da. Mangisagana ka man kidi ti mamirinda. Mabisinay. Awan ti gatang ka, tawan mo't inted mo kanya. Agpamirinda kan to into na damakaliyo abalitaw. Inteng, kumusta tinapanan yaw? Adda ka di mo't lang naganab yo? Rugrugi pa'y laeng. Inton masarakan mi ti kinabaknang. Talaga mapunas amin abannog mi anagkali. Anya ka di ti itsura dayta a detektor. No idiso iti daga, uno abot. Ada araw na. Itudo na mo't banang. Ang pudno nga tati itudo dayta a detektor. Makita anong bigat. Mapanminto ituloy tagkalay. Ket no awan maalayaw, sayang lang titaktak kan banugyaw. Ada siguro at ada itutudo ti aro ti detektor. Ay, kasla agdwa-dwa ak iti dayta a detektor nga ibagbagayaw. Oho, apay nga agdwa-dwa ka. Ket no inaramid ti expert. Jack amo Di mo mat nakita no pudno nga eksperto tinangaramid wenno manangal lilaw a tao tinangaramid iti dayta a detektor. Ganda ni tayo makali ti aglawlaw ti akasya. Hanggang awan pa mo ti makita tayo. Sus, naunag nga tati itutudo ti detektor. Ay, nalabit paray. Nung makali tayo amin ti aglawlaw ti akasya, kat awan pa ti makita tayo, paunagan tayo pa ti agkalay. Naringat ang makali dito abanda. Adu mo ti bato na. Lawlawon tayo lataday ta abato. Amangan kit no itilingad day ta adakil abato ti ayan ti kinabaknang. Ay, matulid to din ti bataw. Kat mapandagan da tayo pare. Saan tayo nga agyan iti unod ti abot Agyan tayo iti ngataw. Kat igaw at tayo nga idusag dagiti atindog abarita. Imbaglakit din ta saan ko pinautangan ni Tata Badong idi umut-utang iti pagmeryendada kano iti pagkalyanda iti balito. Umut-utang ka day basang. Wenana, kunana abayadan na kano no maala dati kalkalyenda. Kasano ngay no di da maala? Di awan pagbayad na. Ay, jak amo no apay nga agtalak unay iti dayje a detektor.
Day di kidain, tinangigatangan na itinaglakwan day ti kaldain. No kasta, saan ka nga agtalat iti detektor, nana? No adda makalida, iso mamati ngam no awan ay jaklam maun. Agkadwa samat na kapitan kentata ba nga napan nagkali, nana? Wan basang, nagpadaan da nga inulaw ti detektaw. Anya jay nadusag ko. Ulitek man. Ha? Anya da dyan, pare? Nagtimak, Mike. Ha? Darasan tayong akal yan. Nay, dita, titutudo na, pare. Sige, ituloy tayo. At dansan. Anya nga kita. Kitain nyo man analain. Agura kayo. Bayunin ta ba't kan espada da kita? Ang mga no adapay dita unag na. Ha? Granada kan balang buntada dita, pare. Delikado. Delikado sa matay. Ang mga noda bumtak. Kan ininot ang matulit ti bato, pare. Mataltal laki di dakiti bala. Ay, tumaray tayo! Nay, apay analpay ti abagayo adwa. Ayan nga ay tay kanayon mo nga igam a detektaw. Ay, idinagtaray kami. At doon nakalimi abala king Granada. Nagtulit ti bataw. Nataltal ti bala. Bimtak, idinakadayo kami. Kahit nabatim ti detektaw kasta kaday. Idinagtaray kami. Saan kun nga naala? Ay, saus. Sigurado nga ron anairaman anadadaol idibimtak dagiti bala. Ay, katanya pa ngay. Awan serbit ti sinalbag a detektor to yan. Kunak no balitok ti matitik na. Matigayam man niya amital ditan. Maditek. Ay, imbaglaangan tanakataray kayo, sakbay anataltal dagiti bala. Uwan nga ron ba nang? Tibuteng ko itayan. Nabatin sa pa iti imati karawak. Umay ka, inting. Ay, anya nga in kayo ka di payagkalay, badaw. Ay, sanay. Dandani kami na isang mak. Imbaga, nakataray kami. Isuasaanin to yan. Ay na, Kapitan Kentata Badong. Aganad kadagiti bagbagada nga ingkali dagiti hapon. Tama nga, nubala manan ti ingkay masarakan. Ala sigay! Ditan tinagibusan ti sabalipay aparang. Dito'y drama tayo, Kapitan Enteng. Insurat para iti radyo ni Steph Meron Nalika. Ken iti direksyon, Virgie Puglay. Musika, Dante Martinez. Computer recording technician, Joffer Anas Basit. Sound effects, Glenn Binawe. May sapay asagot kada kayo, ti MTBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Kanda ito'y ng estasyon. Agyaman kami, iting kay panagdangan.